Dobar dan svima. Evo ja sam se uključila na ovaj pres zato što mi nije u Narodnoj skupštini bilo dozvoljeno da tokom rasprave kažem nekoliko stvari koje jesu vezane i za budžet, a i za kontekst kako je budžet, odnosno rebalans donesen u Narodnu skupštinu, odnosno njega je tu sjednicu je de facto sazvao srpski član predsjedništva i naredio vladi da to ide u proceduru u Narodnu skupštinu. Dakle, želim reći nekoliko stvari. Da nakon svega što je tokom kontrolnog brojanja, a mi još ne znamo šta je to sve dok nam ne saopšti Centralna izborna komisija, ali nakon ovih saznanja i ovih informacija koje imamo, a to je da su na 3 od 4 mjesta, odnosno na 3/4 mjesta utvrđene ozbiljne nepravilnosti. To nisu nepodudarnosti kako govore ovi iz vlasti, to su ozbiljne nepravilnosti i nepodudaranja brojeva i iskorišćenih listića i mijenjanja zapisnika i otvaranja vreća i sječenja žiletom i piši briši olovke nekakve u uzvorniku, pa nevažeći glasovi na mom imenu koji su prepravljani, pa recimo biračko mjesto gimnazija 1A na kojem imate video snimak da se izbacuje naš posmatrač i baš na tom biračkom mjestu meni kradu 240 glasova na jednom biračkom mjestu. I takvih biračkih mjesta imate masu na kojem postoji jasna orkestrirana tendencija digni Dodika gore, a Jelenu spusti dole i onda vas dvostruko kradu. Nakon svega toga što imamo sada, a mnogo toga se ne može utvrditi samo kontrolnim brojanjem, i nakon ove informacije da su se pojavili, kako su ih nazvali, falsifikovani listić, ja zaista ne znam kakav bih ja čovjek bila da ja kažem, pa znate, eto, mene su pokrali, ali eto, idem ja sad malo, šta bih ja sad? Ja to ne mogu da uradim. Kako? Evo, ja pitam svakog hipotetičko ili retoričko pitanje. Kako bi svaki drugi čovjek koji je izašao na izbore i sve to zna i gleda prepravljene brojeve, ne u onom selu Krajišnik, ne da su mi samo upisali 0, nego su od mojih 187 glasova 137 upisali Kaliniću i to je bilo kao slučajno, ali se na kontrolnom brojanju potvrdi da su onih još 50 upisali Dodiku. Znači, realan rezultat je bio, što je utvrdilo kontrolno brojanje, 187 ja, 90 Dodik, a prvobitno da nije bilo brojanja, bilo bi da Dodik ima 140, a ja 0. I Kalinić 137. Da vam kažem jednu stvar. Ja sam vrlo zadovoljna s jednom činjenicom. Bez obzira kakvi ishodi dalje bili. Vreće su otvorene. I svi oni koji su učestvovali u organizovanoj, orkestriranoj, sistemskoj pljački izbora, neće se tek tako izvući. Narod kaže, pa dobro, nisu ovo prvi izbori koji kradu. Znate, već je to ušlo među ljude kao nešto normalno. Ja kažem, da, nisu prvi izbori koji se kradu, ali jesu prvi izbori nakon kojih su otvorene vreće. I nakon kojih ćemo to što neko misli da je normalno nazvati pravim imenom i reći da, to je krivično djelo i treba procesuirati sve ljude koji su učestvovali u tome, od onih koji su izvršioci do onih koji su nalogodavci tog krivičnog djela koji se zove izborna krađa. Nakon svih saznanja mi ne možemo da kažemo to je izborni proces koji je normalan. To je izborni proces koji je nenormalan, kontaminiran, zagađen, nazovite to kako hoćete, i naravno to nije bilo samo na liniji za predsjednika, nego na svim nivoima, i mi smo kao PDP, evo ja ću reći, podnijeli zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji nakon objavljivanja rezultata za ostala 3 nivoa da se ponovo broje glasovi i za ostala 3 nivoa, jer ako su se dešavale neregularnosti, za pretpostaviti je ozbiljno da su se one dešavale na svim nivoima. Ovdje su možda bile najizraženije i najlakše uočljive zbog toga što imate 2 kandidata koja su, da kažem, podnijeli gro glasova, ali opravdane su sumnje, podnijeli smo svu dokumentaciju za ostale nivoje da se isto to radilo i za ostale nivoje, baš zbog ovog što vam i obični ljudi kažu, ljudi na ulici, pa ne kradu oni prvi put, pa da, oni kradu tako da su se izvještili o toj krađi, da je nije baš tako lako
ni otkriti i onaj ko krade, ne krade da ga uhvatite, on krade da ga ne uhvatite. Pa onda i nije baš uvijek sve lako vidljivo, nije lako naći jedan čovjek potpisao 500, za 500 ljudi potpisao isti potpis. To neće utvrditi brojanje, to treba utvrditi grafološko ispitivanje. Ako je jedan te isti čovjek potpisao za one koji nisu tu i neće izaći na izbore, ali on digao vještački izlaznost tako što je za njih upisao, onda ubacili listiće, naravno, iksani su oni koji su to radili. Iksani su oni iz one organizacije koja je naredila sistemsku krađu. To je to što...